Kulumakli siya ilesil likakwa Jesucristo, Hoy Baom San Mateo. Y Jesús que yola aram Belén sa estepal Judea, naklak Herodes kwanchak chakwa behil, sa iblekutan aan, kwanke ak ke chalchak sa relep sak kole okak Jerusalén ut keshpats. Ar kwank akwa behel la judis yola, shpanak kilchak lischay mal, to sa relep sak ut so chalchis lokoninkil. Nakrebi ain li akwa beh Herodes, ki oks kaush, o kanep akitis hunilep la Jerusalén. Tojo anak la Herodes kish utup kish hunilep bispenil aktih ut eb la tski relitenamit. Ut kish pats ire bar ta jolak li Christ ut eba ankesh jere. Aram Belén sa estepal Judea, shpana jokan tsebambil chak shpan li profet. Utlaat Belén, chochel la Judá, mokohwal kachenata sa shyanqe blishninqal shtepale la Judá, shpanak akukin ta el kun akamolpe li ta beresin kre lintenamit Israel. Tojo anak la Herodes kish bokep la chimokmo ut kira iri kine jokat akash kutum li chaim. Kish taklaeb Belén ut kishje. Achukesh, silomak chakris si uslik ulaal, ut nakte taw, tule jere silkwe, renakten shikak wilain, utin loon chakru. Nak eba ankere ili kishchile akwabeh, kohe. Tojo anak li chaim li keril chak sa relep sap'e, jo chishik amol pe jure. Tohretal, ko shakliyak sa shpen inahek kwan kilik ulaal. Nak keril li chaim, ako nak kesaw sa shchol. Koshe okak sa likabl ut keri likulaal kwan rikinis mari ninabeh. Keshkwi ebrib ut keshlokoniru. Kestelis kule bale ut kestyechi iris mata. Or pom ut mir. Siris aang kikut besik chureb sa shmat eb nak inkat desut ekrik in la Herodes. Hokanak kekah sa estenemite ut halanchik beg keshkam. Ratin likakwa